sige naman tagkadungog aning maong ebanghelyo nga common kay ni, pero ambot pila ka book ang nituman. Ang gi-emphasize ni Kristo dinhi, dumta nato ang atong pamilya, higugmao nato ang Ginoo. Kay kinsa tong magmahal sa iyang sa gibutan dire, iyang amahan, inahan, iyang anak, labaw sa Ginoo, dili angay sa Ginoo. Mao na usahay muratag kuan kay ba kanang attach kayo aning pamilya. Ang pamilya dili angay higugmaon, labaw sa Ginoo. Ngano man tungod kay kanang pamilya nga atong gipuy-an sama ng amahan, inahan, anak, pulos man na hinatag sa Ginoo. Di man ikay gabuhat sa imong amahan, sa imong inahan, di sa di kay gabuhat sa imong anak. Ang gahatag higugmaon gyud, labaw kaysa hinatag. Hasta kining atong kinabuhi matud pa ni Kristo, ang nahigugmas iyang kinabuhi kawad-an sa noon ani nga naman tungod kay hinatag manis Ginoo, nganong mao naman hinoy atong higugmaon, labaw sa naghatag. Di ka mo karon musta man kapasar mo ani, angayan mo nga tawgon nga mga sumusunod sa Ginoo. Di ka no lingi ako na imong tupad, mura mamog na nagduka ingna unsa man angayan ka sa Ginoo. Sige, ingna angayan ka sa Ginoo. Kay kita ra ba mura kunohay tagbuutan kaayo sama nako pare, murag buutan kaayo, angayan ginas Father sa Ginoo. Oy, ayaw gyud ana. Kari diri sa akong kilid nga buutan sa ginagnaw nya angayan na wa gyapon. Matod pa sa atong unang pagbasa, ingong Ginoo, wa nako ganahi anang inyong pagsimba nako. Giluod nako anang inyong siging sunog-sunog anang tambok kanang mga dugo nga inyong isablig sa altar. Pero siya may gasugo ana panahon ni Moises, pero giluod na siya. Gialingog-ngugan nako anang inyong mga tingog, matod pa niya. Gipulan ako, di nako mamati anang inyong mga pag-ampo. Isunan ka na, nag-ampo pag yun, di na siya mamati. Ang sa may rason, nganong naingon ani man siya, na sige man ta sila gyapog ampo, sige man gyapog adtos templo, ang tanang gisogo, unsaon pagsimba, ila man gituman, nganong naingon man Ginoo, wa nako ganahi ana. Tungod kay matod pa niya diri, naduhig sa dugo ang inyong mga kamot. Pasabot, wa na mo mahigugma nako. Mao nang inyo nang gidaog-daog ang mga pobre, inyo nang gihikawan sa kahigayunan ang mga kaning mga byuda, mga ilo, ang mga makililimos. Na inyo nang gipangkural ang ilang agianan, inyo nang gipanghinginlan sa inyong mga yuta ang kadtong mga tao nga inyong gitawag og squatter, tungod lang kay way papel nga gikuptan, way titulo nya kamo kay dato man nakapatitulo mo yuta, gipanghinginlan dayon ang mga mag-uuma nga mao'y nagatiman anang yuta. Nya karon kay nangita sila kapuy-an, sigihan ninyong abog hangtod nga mga matay na lang in town. Tungod lang kay naamoy yuta. Nana ba no? Nya sige mong ampo, siging ampo. Ambo tug mo palit mog slat basig makabawi-bawi. Ganang mo palit mog slat ba ang inyong gitikas dito ipalit ninyo og slat. Di gyapon, maingong gyapon Ginoo, hilas-hilas lang mo na inyong palit-palit og slat. Pero ang inyong kinabuhi di ay wa makighiusa sa kasing-kasing ni Bishop Chupilo Kamumot. Di gyapon na magsilbi, pero may na lang palit mong sugod. Ano na siya? Usahay kuan ka ita, kumpiyansa ra ka ita.
Nabitay uban mayon wa pa jud ko ka let go pader kay galagot gyud ko gapatay sa kong anak. Ana nya gipakrimit niya iyang anak ang abo iyag yung dadon. Di gid niya kon kay haron gyud magkahiusa mi sa kong anak. Nakumuday na isugos Ginoo nga kanang abo sa imong anak imo ginang dadon, imo ginang isod sa imong bag, nya maghigda ka imo ginang kuptan sa imong kamot. Nya labang kay nako kong anak. Nako di mo ba na isugos Ginoo? Di man gani sugos Ginoong ipakrimit. Wa ba yung sugong Ginoo ipakrimit ng inyong patay? Ikrimit kay amo ning mama pader. Nya di mig balab jud kay namo among mama. Amo ning bahin-bahinon ang iyang abo para amo ning dadon sa among balay haron bisag asa mi kuyo gid among mama. Mga buangon mo. Ang abo di ay mao din ay presensya sa inyong mama kanang abo. Mao na. Ang sabay presensya sa atong mga mahal sa kinabuhi o mga matay na sila. Ang kalag, ang espiritu nagihatag sa Ginoo nga di mamatay. Posible to ana sa impierno or to ana sa langit. Ana. Ya unsaon man nato aron makuyog nato kanunay. Unsaon man? Iampo. Pakighiusan niya sa pagampo. Wa man ta kay baog to aban sa impierno to aban sa langit. Labi nag may pagkabuangon gamay. Di managhap na lang ta nga tuan is langit. Pero ang kanang pagampo mo na itong banding. Unya sunod mangandoy tang malangit magbuhat ta unsay angay buhaton mao man ay ikalipay sa atong mga nangamatay karon gatan-aw mo na kung mamagpapa patay naman silang duha kada nako buhat og binuang mo maglingo-lingo gitingali tos o akong papa tuan na sa sipiat na sang anaka anak pareho dinyo kakita mo sa inyong anak magbuhat og dautan malipay de mo ha magsigsuyop nya kita ka di ka malipay oy. Kanang atong mga nangamatay makakita na sila sa atong gibuhat bisan pagkadtong labing tago kay ngano man espirituhano naman sila by the grace of God makailaga na sila sa tanang tao sa tibuok kalibutan kaila sila ngano man perfect naman labi na yung tuas langit o bisan gid na sa impierno kaya nga naman, pakitaon mas kamatuoran. Ang pinakasakit gani nga silot sa impierno, kay makita nimo ang kamatuoran. Ang kamatuoran nga ang imo daing kalag, nangandoy gid ay langit. Nya karon gisugba kas kayo, maunay labing sakit. Kana bang ang imong kalag, nabilong di ay Ginoo, maunay kamatuoran. Nya tuag gisugbas kayo, ang yawa mo'y nagkupot, maunay labing sakit. Na silot dili gyud ang kayo ang kamatuoran ang truth hurts di ba niya unsa may kamatuoran ikay tag-iya ng imong bana dili hinatag das Ginoo nimo so ang gahatag gyud maoy higugmaa kaning akong naong kining akong pagkapari ako'y gahimo ani ang Ginoo mo'y naghatag ani manang gamiton ko ni sa ngalan sa Ginoo. Di ko ni higugmaon o papahawaon ko diri sunod adlaw ingnon ko sa obispo nga hawa na diha. Uy, di ko manggunit oy. Biyaan ta mo dinhi. Bitaw. Kaning simbahan ingon mo Padersiano gahimo ani. Wa Padersiano wa gini. Ha? Ako'y gahimo ani. Mao nay kamatuoran. Hilasa gud. Og nitampo man ko anig palit-palit gikan sa ako kuno hayng trabaho kanang dupa-dupa nako og nakatampo man ko dinhi kay nitampo man sa jog ko dili kahuman ganig mga 20 ka bangko kana lang bangko daan ba ya kani mga stainless kani tanan pilay gasto na to ani hapit na nimo abot og mga 60 million ako mo'y naghatag ana oy kahilas na akong mangangkon ang naghatag ani kamo otros ang di mo palit og slot pero may na lang kay mohog sa kolekta kita ang simbahan ang Ginoo yang ano mangangkon man ko
Di ko mawili sa unya pa dira ug wa na ka diha. Unsaon pagpadayon ana? Ha? Ako ra gyud mo'y kamao. Wa na gi makit-an ang Ginoong lain. Na ay daghan. Labaw pa kaayo sa mahimo nako. Ani ako nahimo gamay ra kay tanan. Ug ang kunon ko nang maong kamatuoran. Wa ko. Mao na si Saint Benedict. Mao na iyang kinaiya. Adi ko ingon nga parehas na ako sa kong gisulti, pero ang iyang kinaiya is to purify everything in us. Unya unsa may makapapurify ang pag-ila nga we are nothing without God. We are simply nothing. Nothing ra gyud ta. Mo nang gibiyaan ni Benedict ang iyang bahandi ug ang iyang ginikanan ug miadto siya sa disyerto ug didto siya nakighiusas Ginoo nga siya rang usa nga kanang wa gyoy kawilis kalibutan. Yan, hinay-hinay dayog tigom ang iyang mga tinun-an didto hangtod nga nahimo gyud nga Benedictine community nga hangtod karon asa man ang Benedictine kuan diri monastery sa mao ba nang Naas Carmen kanang nanto babaw Benedictine ano manawag ba wa nam sa Hinoon aun sa na Benedictine na dia o lagi orang Benedictine wa man sa moy adto-adto dito kon na siya ang importante di kayo nga makamaotang mudawat sa kamatuoran. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, sa matarong akong ipakita ang makaluluwas nga gahom sa Dios. Kinsa maning matarong nga iyang gisgutan, maoning tao nga sige ra gyud buhat sa sugo sa Ginoo. Kay ang Ginoo man mo'y matarong. Kinsa tong magbuhat sa iyang sugo, maliwat Diyos Ginoo. Ako gisugo ko pagbaligyag sa lahat para aning kang Bishop Chopilo kamomot nga Thanksgiving. Ako ning buhaton. Bisag naa sa takoy akong personal nga agenda nga magbaligyag sa lahat para aning kalambuan sa tong parokya kay magtukod tag dako-dako na gyud nga structure sa kumbinto. Akong gihunong kay para nako kalihukan man sa Archdiocese dili ni pwedeng sana ipatigbabaw nato ang kalihukan ang project sa parokya kay ang parokya under man sa Archdiocese mo nang gihunong nato ang ato dinhing fundraising para sa atong parokya tabang ta didto sa mga madre sa DST. Salamat as Ginoo as of yesterday na anatay halin nga total 1,301 ka slots. Salamat kay Ginoo. Salamat ninyong namalit pero naapay 5,699 nya karoning 27 July 27 gamiton. So hinaoton ta gawas nga magampo tang mahali ni mangumpanya tas uban og nakapalit na mo pangumpanya mo sa uban nga mamalit og mamalit sa ta sige la sa tagpalit kaning atong kwartang nahipos dinhis kalibutan hutdon tani gamit para niini kay mas una ang Ginoo kaysa atong personal. Matud pa niya dire ang maniguro sa iyang kaugat kinabuhi kawad-an niini. Usahay gud man ta ayaw ay ipalit kay na unsay kanon nimo sunod. Unsay nalay kanon nimo sunod. Ay budget tila nagpara lugaw ang sunod adlaw. Karon palit ta usa ni. Ikaw niya pa dir unsa ni malay kanon sa kong mga anak ay testingi ko nung palit karon tanaw na to wa bay kanon nimong anak sunod adlaw. Testingi ba? Og na kay buhing pagtuo ang 5 gani kapan nakapakaon man gani sa 5,000 ka tawo kana damang imong anak nga imo na nang gilaygit ang imong tiyan diha duha ra nakabuk imong anak maglisod pa kag pakaon di ba 5,000 gani pakaon gani 5 kapan ra ang gamit ni Hesus kana babay imong anak nga gagmay gani kay nagkaon kay na-addict na nas computer hapit kay din na mamahaw. Nya ikaw sa diha hadlo kayong malusyang ang naong sige sag paslim-slim
kaon na lang gamay kayo, hangtod ma-ulcer na lang noong ka, patay na yun ka na. Na, oy dili oy, ang rason na dili kay hadlok tang mamatay, nahigugma tas hinatag kaysa naghatag, mao nay rason. Nahigugma tas atong kaugalingon kaysa Ginoo, mao nay tinuod nga rason. Mo na bisan pag 40 na yung datua, daghan na kay kwarta, di lang yapon kapanghatag kay paras kaugalingon. Unya, maningkamot din tagbuhat og mga butang nga malingaw ta. Mo na karon ang kalibutan 14 daghan ng kalingawan. Nya tuar ba dito magpunsisok ang mga batanon, ang mga disco, mga concert, inom, hangtod kaadlawon, hangtod buntagay, tuwa dito dasok, gadasok. Pero ani simbahan, mingaw. Nani among kita dinhi mga youth, mga sakristan nga nangundang ba? Oy, pag adto nako dito sa ila kunuhang party-parties mga batanon, tuwa nako abot man gyud dinhi, bisag gabi na kayo, bisag kaadlaw na naam lang gyapon. Pero dito simbahan mangundang sa pag-serve. Kay di na kunoy time, wa na mi time. Anya pag abot dito inom, sayaw, sagit-sagit. Kay lagi mag-enjoy. Nya inig human managhikog. Human tanaw sa concert, naghikog. Pag humaghimo atong ilang mga activities nga kalibutanon nga siging sagit-sagit, nagdepresyon. Ngano man? Kay why makahatag na to kinabuhi sa tanang kalingawan aning kalibutana. Kisa may makahatag kinabuhi, ang pag-ampo, ang pagpaubos, ang paghilom atubangan sa Ginoo o pag-angkon sa atong mga kasalanan. Maunay makahiled, maunay makawagtag depresyon, maunay makapalambos kinabuhi. Daghan magiging ang uban nga sikat kayo, nag-concert, pag-uli sa balay, thousands, hapit millions pa ganing mga tao manambong sa concert, pag-uli niya nga to siyang balay, ga-overdose, tambal, patay. Naiuban, gahigot sa liog. Gikan ditong perting aligriha. Pag abot sa balay, gahigot sa liog. Wala. Kamu din pangita mo sigig simba, sigig rosaryo kada adlaw nga naghikog. Wow, nya dato, dili. Nya magulanon, dili sad. Nya ni palit og slat, of course, sigig palit. Maligya pa. Di ba? Bahala mo diya unsaon na ninyo pag-evaluate. Basta mo na pamaagis Ginoo. Mo na ingon Ginoo, magkabangi gid ta. Magkabangi gyud kay ang pamaagis Ginoo dili gyud pareha sa pamaagi sa tao. Magkabangi pero bulahan tong nagsunod sa Ginoo kay naay kalinaw. Ang nagsunod sa kalibutan wa gyud kalinaw o kalipay. Nindog na ta.